Turabasuhuje mwese mukurikira ibiganiro byacu. Dore amateka y'urukundo rwa Prince Kid na Miss Iradukunda Elsa, Miss 2017. Ni urukundo rwagaragaye ubwo Prince Kid yari ari muri gereza ndetse arimo ashinjwa ibyaha bitandukanye bijyanye na Miss Rwanda. Akaba yarashinjwaga guhohotera abakobwa bitabiraga Miss Rwanda cyangwa bagiye bitabira Miss Rwanda mu bihe bigiye bitandukanye. Miss Iradukunda Elsa rero yagerageje uko ashoboye kose akajya murwanirira ishyaka, akajya ashaka uburyo ki yamurwanira ishyaka ndetse yanamufunguza. Urukundo rw'aba bombi rero Prince Kid na Miss Iradukunda Elsa rwari rumeze nk'urukundo ruhishe cyangwa urukundo rw'ibanga. Gusa Miss Iradukunda Elsa yagerageje uko ashoboye kose mu gihe Prince Kid yari afunze, ndetse atangira no kugaragaza uburyo ki akunda Prince Kid kugira ngo adapfukirana urukundo rwabo. Yagerageje kumwitaho ndetse aza no kubyerura aho byagaragariraga buri wese ubwo Miss Iradukunda Elsa yabaga ari gusapotinga Prince Kid. Prince Kid na Miss Iradukunda Elsa barwanye intambara ikomeye mu rukundo rwabo, dore yuko bamwe bavugaga yuko batazanabana, aho hari n'abapasiteri bari baratangiye guhanura bavuga ngo ibi bintu ntibishoboka, ntago bazabana. Ariko urukundo rwabo bakomeje kurwana intambara, birangira babanye nk'umugore n'umugabo. Kagame Ishimwe Dieudonné niyo mazina yiswe n'ababyeyi be, gusa mumuzi nka Prince Kid. Akaba yaravutse mu 1988. Ishimwe Dieudonné akaba yarize muri Inirake Information System, akaba yarize ibijyanye n'ikoranabuhanga. Akaba nanone yaravukiye Kicukiro mu mujyi wa Kigali. Ishimwe Dieudonné rero akirangiza amashuri ye yayarangije mu mwaka wa 2012, ahita atangira iby'umushinga we wa Miss Rwanda, aho yahereye mu guteza imbere ubwiza bw'umwana w'umukobwa ukiri mutoya, agenda byamamaza mu makaminuza agiye atandukanye nka kaminuza ya Inirake ndetse na kaminuza ya SFB n'izindi kaminuza nyinshi mu Rwanda. Uyu Ishimwe Dieudonné, uyu mugabo Ishimwe Dieudonné akaba rero yarakomeje ndetse ajya kwandikisha umushinga we muri RDB, aho wari Rwanda Inspiration Backup. Rero yarariho yamamaza iby'umushinga we muri zino kaminuza zigiye zitandukanye harimo na SFB. Niho rero yamenyanye n'uyu mukobwa mwiza w'uburanga wabaye Miss Rwanda 2017, ari we Miss Iradukunda Elsa. Prince Kid rero yamenyekanye nk'umuntu wakoraga cyane muri Inspiration Backup, aho muri Miss Rwanda yayiteguraga. Miss Rwanda ya Akiwacu Colombe niwe wabashije kwegukana irushanwa rya mbere rya Rwanda Inspiration Backup cyangwa se Miss Rwanda. Akomeza kwagura ibikorwa bigiwe. Uyu muhungu rero, uyu musugabo Prince Kid yanabayeho umuhanzi, dore yuko hari n'indirimbo yakoranye na Tom Cruise. Prince Kid rero mu gukomeza kuzamura ibijyanye na Miss Rwanda muri SFB kaminuza iri i Gikondo, aho Iradukunda Elsa yigaga, niho batoye Miss. Hanyuma Miss Iradukunda Elsa aba igisonga cya mbere, akaba ari naho yahise amenyana na Prince Kid. Miss Iradukunda Elsa yavutse ku itariki 25 z'ukwa gatatu 1998. Akaba yaravukiye mu muryango w'abana 8. Akaba yarize ibijyanye na marketing muri Mount Kenya University.
Miss Iradukunda Elsa byagaragaye ko afite urukundo rwinshi, dore yuko yanyuze mu nzira y'umusaraba. Iyo nzira y'umusaraba ariho ararwanirira umukunzi we Prince Kid, bigera naho Miss Elsa bamufunga, akomeza kurwana iyo ntambara ndetse finally birangira anayitsinze. Kuri Ishimwe Dieudonné we yavuze yuko ari ubwa kabiri yari akunze, kuko mbere yabanje gukundana n'umukobwa witwa Teta Sandra, bakundanye guhera mu mwaka w'ibihumbi 2011 kugeza 2014. Hanyuma abona gukundana na Miss Iradukunda Elsa, yahamyaga ko ari bo bakobwa bonyine bakundanye. Miss Iradukunda Elsa we birangira babaye umugabo n'umugore. Miss Iradukunda Elsa na Prince Kid bakomeje urukundo rwabo, rwatangiye gukomera guhera mu mwaka wa 2017, aho Miss Iradukunda Elsa yatwaraga Miss Rwanda. Bakomeza kubyumba kimwe, bakajya batemberana, bakajya basohokana, ariko bakirinda itangazamakuru, bakabikora bucece ndetse bakabigira n'ibanga rikomeye. Uru rukundo rero rwaje kuvumbuka, aho muri Miss Rwanda hajemo ibibazo bitangira kuba ibindi. Hanyuma Miss Iradukunda Elsa biramurenga, atangira kurwanira urukundo rwe cyangwa umukunzi we, ndetse benshi bahita babibona yuko harimo n'akantu k'urukundo, dore ko batatindijemo, bahise banarushinga, babana nk'umugabo n'umugore mu ntambara ikomeye cyane. Abantu batakekaga yuko byahita bikunda, babikoze vuba, ndetse urukundo rwabo bararwubaka, bakora ubukwe bwabaye ubukwe bwiza cyane ndetse bwatunguranye, rutungura abantu bose. Abantu baratangara, baravuga ngo dore urukundo, dore umukobwa ukunda. Uwo bavugaga yari Miss Iradukunda Elsa. Nguko rero uko aba bombi bakundanye, biturutse muri Rwanda Inspiration Backup yari iyobowe na Prince Kid, ndetse kugeza aho Miss Iradukunda Elsa abaye Miss Rwanda 2017. birakomeza barakundana mpaka haje ibibazo muri Miss Rwanda, aribwo urwo rukundo rwavumbutse ndetse ruhita runagaragara, bahita babishyira hanze, bahita banakora ubukwe, baba barabisoje. Mwakoze kudukurikirana rero, mwari kumwe nanjye Bikorimana Noel. Ciao ciao.